Yes, reka nongere mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze kuri mwese, ikaze hano ku Ibendera TV, ikaze amakuru agezweho kuri uyu munsi. Namakuru muri weekend uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 30 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo bazindutse bagaba ibitero simusiga mw'irembo cya Minembwe. AFC M23 natwirwaneho yongeye gukozanyaho n'ingabo z'u Burundi ku Ndondo ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone za FARDC zongeye kugaba ibitero Kabutindi, aba aturage bagera kuri 3 tayari barashwe. General Gasita uheruka kugirwa komanda wo muri Maniema ni igisirikare cyo muri Maniema yahamagajwe gitaraganya Kinshasa. Bamwe bati ashobora gufungwa, abandi bati ashobora kuraswa, ariko se kubera iki yahamagajwe gitaraganya? Nibiki nyamukuru byatumye uyu mu general yahamagazwa? Ibi nibyo uteganyirijwe hano kuza kumva hano ku Ibendera TV. Major General Birungi yatawe muri yombi. Uyu ni muntu ki? Yatawe muri yombi ahagana hehe? Byagenze gute? Akurikiranweho iki? Ibi nibyo tugiye gusangira namwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Iba bamaze kugera hano rero, reka nkubwire ko wagize neza kubana natwe. Nge nitwa Mukada, hanyuma nyemerera ukore like hasi aho ngaho mitembe ibona ko turi kumwe 5 kuri 5. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho like na subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke gukora kuri akantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru akugereho udatakaje umwanya. Reka mukanya rero ngaruke twinjirana namwe ku buryo burambuye muri aya makuru. Mwese mbahaye ikaze abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Byumvikane ko n'u Rwanda rurimo kuvana Rusizi ukagera Nyagatare. Mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Bugande, Tanzania, Kenya na Zambia, ntago muherutse kuntera yambo. Banza ruko ntaherukaga kugenda rwose mbagaruka mo nongera kubahamagarira kubana natwe. Hanyuma kandi ni nako ntera yambo abantu baherereye muri Canada, abaherereye mu Bubiligi, mu Holandi, mu Bufaransa, Norvège, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Aya makuru rero twinjiyemo aya masaha, abantu bamwe bavuye mu bukwe, abandi bakiburimo, abandi bari muri gahunda zitandukanye. Angani tu yabanemo umwanya utari buze kuba munini. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo bongeye kugaba ibitero simusiga mu Minembwe. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC bari kumwe na FDLR, bari kumwe n'ingabo z'u Burundi, bari kumwe kandi na Wazalendo, bongeye kugaba igitero mu gice giherereye mu burasirazuba bwa teritwari ya Minembwe. Ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
mu gitondo cyo kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu wa gatandatu tariki 30 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka nibwo iki gitero cyagabwe muri Mukoko no mu nkengero zaho. Amakuru avuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakoze ibi bitero baturutse ahitwa kwa Murima no mu Rusuku werekeza Fizi. Mukoko yazindukiyemo ibitero bikomeye, aka gace kakaba kari mu ntera ngufi uvuye muri santere ya Minembwe, ni nayo igabanya igice cya Minembwe n'icyo kwa Murima kigenzurwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasirikare b'inkozi z'ibibi. Muri uyu mwanya kandi hongeye kumvikana imbunda ziremereye n'izoroheje nkuko amakuru aturuka muri ibi bice akomeza abivuga. Muri Mukoko ngo humvikanye amasasu y'imbunda nini n'amakompura menshi cyane ku buryo ngo byari biteye ubwoba. Twirwanaho yitanze muri uru rugamba ndetse kandi itanga muri iyi mirwano kubera yuko ngo yongeye kurwana n'aba abarwanyi ndetse ngo abiza gukomera cyane. Biravugwa ko ngo batangiye kubasubiza iyo baje baturutse nk'uko abaturage babivuga. Amakuru rero avuga ko ngo twirwanaho yarwanye bikomeye n'abarwanyi ndetse ikabasubiza inyuma, aho n'ubundi yariri kumwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bo mu mutwe wa M23. Iri joro rero yarayerekeye rishyira kuri uyu wa gatandatu nabwo iri huriro y'ingabo za Kongo ngo bari bagabye ibitero mu kindi gice bakoresheje indege zitagira abapilote. Ibi mu kanya turaza kubyinjiramo. Amakuru agaragaza ko kugeza ubu ngubu aha muri ibi bice n'ubundi ngo ubwoba bukiri bwose. Ibitero rero bikaba byongeye gukaza umurego mu misozi miremire y'Umurenge, ni mu gihe twirwanaho imaze kwigarurira ibice byinshi byo muri iyi misozi. Nk'uko bizwi kugeza ubu twirwanaho iragenzura Rurambo, igice kinini cyo mu cyo hagati, ndetse kandi iranagenzura duce tumwe tw'indondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ni mu gihe Minembwe yo hafi ya yose ikigenzurwa kuva mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka n'abarwanyi batwirwaneho nyuma yo kuhirukana ingabo z'u Burundi, iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Twihuse n'aya makuru reka tubabwire ko n'ubundi twirwaneho yongeye gukozanyaho n'ingabo z'u Burundi ku ndondo. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo M23 na twirwaneho bongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi mu gace kamwe gaherereye muri groupement ya Bijombo ahazwi nk'indondo. Uko gukozanyaho kwabaye ku munsi w'ejo ku wa gatanu, ni mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki 30 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Amakuru avuga ko iyi imirwano yabereye ahitwa ku Kiziba ku ndondo ya Bijombo, aha akaba ari muri teritwari ya Uvira ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bisobanurwa n'abantu baherereye muri aka gace
ngo ingabo z'u Burundi zitambitse abarwanyi ba M23 na twirwaneho, hanyuma rero bayitambika imbere ubwo ngo yanyuraga kuri kariya gace maze nayo ibamishaho urufaya rw'amasasu. ni mu gihe abagize uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa batambukaga aberekeza mu nce za Bijombo nk'uko n'ubundi amakuru abivuga. Bamwe mu baturage batanga ubuhamya bagira bati AFC M23 na twirwanaho bageze ku kiziba cyo ku Ndondo, ingabo z'u Burundi zishaka kubitambika imbere maze irabarasa karahava bakomeza urugendo rwabo. Iri hangana ntiryamaze ngo mwanya munini cyane kuko ngo ziriya ngabo z'u Burundi zahise ziyabangira ingata zihungira mu mashyamba aherereye hafi aho ngaho. Nubwo aya makuru avuga yuko ariko iyi mirwano itamaze umwanya munini cyane, ngo ni imirwano umwanya wari wose yamaze, ariko ngo yaje kugaragaza imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Amakuru avuga yuko ngo kugenzura neza aho abarwanyi bari berekeje ngo abitari byashoboka cyane, gusa ngo yaje gukozanyaho n'izi ngabo z'u Burundi, ariko kuva ku cyumweru gishize mu mashyamba yo muri teritwari ya Mwenga asanzwe ateganye n'ibi bice by'Indondo ya Bijombo hakomeje kubera intambara n'imirwano ikomeye hagati y'izi impande zombi, no kuvuga uruhande rurwanira leta ya Kinshasa n'abarwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka ngaha avuga yuko ngo iyi ntambara yaguyemo abasirikare benshi b'u Burundi babarirwa hagati y'128 n'130. Ni mu gihe abayikomerekeyemo bo ngo bagera ku 178, kuko ibikoresho byabo byagejejwe Uvira mbere yuko ngo bambuka bikajyanwa i Bujumbura mu Burundi iwabo. Uretse n'ibyo uyu mutwe wafashe tumwe mu duce twaho nka Rubumba, Gateja n'utundi twinshi two muri icyo gice natwo twigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hagati aho nyuma y'iri kozanyaho byatumye haba ubwoba bwinshi ku ngabo z'u Burundi n'iza FARDC zagenzuraga iki gice cy'Indondo gihanamiye cyagiteganye n'umujyi wa Uvira, aho bari guhunga berekeza za Bijombo centre, abandi nabo abakerekeza inzira ya Mitamba abagana mu mujyi wa Uvira uherereye mu birometero 27 uvuye mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abagera ku 128 rero barasiwe muri iyi mirwano n'umubare munini. Abagera ku 178 nabo kandi barakomereka muri ibitero byongeye gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bongera gukozanyaho ku Ndondo. Reka dukomeze n'aya makuru tubabwire yuko drone za FARDC zarashe abanyamurenge b'abasivile bagera kuri 3. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero bya drone mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ku mugoroba w'ejo hashize hagana amasaha ya 2:00, no kuvuga ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 29 Kanama muri uyu mwaka, nibwo drone zari zitangiye kugaba ibitero mu Minembwe mu duce twa Amikenye na Rugezi ni muri Kivu y'Amajyepfo.
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'amahoro Peace Association MPA uharanira umubano mwiza w'abanyekongo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC wamaganye iki gitero cyongeye kugabwa kikaba kibaye cya gatatu cya drone kibasiye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge muri iki cyumweru. MPA ku rubuga rwabo rwa X yagize iti twamaganye twivuye inyuma igitero cya gatatu cya drone muri iki cyumweru cyagabwe mu Minembwe kikibasira abaturage b'abasivile. Uyu muryango kandi wavuze ko biriya bitero atari umutekano ko ahubwo ari igihano rusange ku baturage batuye mu Minembwe bamaze igihe barakupiwe ibyo kurya, imiti ndetse n'ubufasha bw'abatabazi. Ibi rero ku rundi ruhande urebye neza usibye no kuba ari igihano ahubwo ni iyicarubozo, ni n'akarengane gakomeye cyane. MPA yavuze ko ibikorwa bibi ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bigize ibyaha byo kwica amategeko mpuzamahanga n'ay'ubutabazi. Ishimangira ko kurasa abaturage basanzwe bagoswe bihwanye n'icyaha cy'intambara mu masezerano ya Geneve. Uyu muryango wavuze ko biriya bitero binanyuranije n'imbanziriza amasezerano y'amahoro ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinyanye n'umutwe wa AFC M23, aho impande zombi ziyemeje gutanga agahenge no kurinda abaturage b'abanyekongo. Ko bwa MPA ngo buri gitero cya drone kirashimangira ukutizerana, kibangamira amahoro, kikanahungabanya akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyo miryango bakaba basabye ko ibitero nk'ibi bikomeje kwibasira abanyamurenge bihagarara vuba na bwangu. Ibintu bikomeye cyane. Reka rero dukomeze n'aya makuru tubabwire ko General Gasita uheruka kugirwa komanda w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Maniema yahamagajwe igitaraganya Kinshasa kugira ibyo asobanura n'ibyo yisobanuraho. Ushobora kumbaza ngo ibyo asobanura n'ibyo yisobanuraho. Ibyo yisobanuraho nibyo ngo agomba kubazwa ku rwe ruhande, hanyuma ibyo asobanura nibijyanye n'iki gisirikare ashinzwe kuyobora no kureberera aha muri Maniema. Brigadier General Olivier Gasita uheruka guhabwa inshingano zo kuyobora intara ya Maniema iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagawe igitaraganya Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo agiye gutanga ibisobanuro by'uko leta yakora kugira ngo yongere yigarurire ibice yambuwe byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikindi kandi ngo agiye gusobanura bimwe mu bikomeje cyangwa se mu byo hibazwa ku kuba aha muri ibi bice naho hari mu bice bikomeje kugenda bivugwaho umutekano muke, ariko n'igisirikare kikavugwaho imbaraga nkeya. General Gasita kugirwa komanda wa regio ya Maniema ni cyemezo bivugwa ko cyafashwe na Perezida Tshisekedi w'iki gihugu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo uyu yashyizwe muri uwo mwanya, akaba yarasanzwe ashinzwe n'ubundi bikorwa bya gisirikare muri iyi ntara zari inshingano yari yarashyizweho mu mezi make yashize. Nyuma yaho mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka AFC M23 yafashe Bukavu.
ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zayigenzuraga ndetse na General Gasita warushinzwe ibikorwa by'iperereza muri icyo gihe bahungiye mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga ko uyu mugabo yaba yahamagajwe Kinshasa igitaraganya ngo kugira ngo yitabe ku bijyanye n'ibyo ngo arimo kubazwa, dore ko mu ngabo ziherereye muri ibi bice ngo hari kuvugwamo umwuka mubi. Akaba rero yahamagajwe kwisobanura kwa Minisitiri w'Ingabo z'iki gihugu. Bisobanurwa ko ngo yahamagawe kugira ngo ajye gutanga ibisobanuro muri operasiyo yatanga umuti yo guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho ukomeje kotsa igitutu aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu busanzwe uyu mugabo ngo akunze kuba ari umuntu ubazwa cyane. Ibi rero bikaba biri mu byatumye n'ubundi yahamagazwa kugira ngo hagire bimwe asobanura, ariko hagire n'ubujyanama bugirwa. Major General James Birungi yatawe muri yombi. Umusirikare ukomeye witwa James Birungi wahoze ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda CMI yatawe muri yombi. Ikinyamakuru Chimpo Report kivuga ko uyu musirikare afungiye kugeza ubu muri gereza ya polisi ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Makije, mu kigo cya military police giherereye ahangaha. Kugeza ubu ngo byitezwe ko uyu mugabo agomba kugezwa imbere y'ubutabera ngo yisobanure ku byaha bikomeye akekwaho birimo kugambanira igihugu, ruswa n'ibindi. Mw'abantu mwe, umuntu iyo aregwa icyaha cyo kugambanira igihugu, byongeye kandi ari mu nzego nk'izi ngizi z'umutekano, ni ukuvuga igipolisi n'igisirikare, uyu muntu rwose nimushaka mujye mumusezeraho iki cyaha. Umuntu ukibajijweho cyangwa ugikurikiranweho ntago biba byoroshye, habe na gatoya. Birungi rero yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ngo yakozwe n'urwego rwari ruyobowe n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda ni Lieutenant General Sam Okindije ku bikorwa by'ubutasi byahimbwe ndetse n'indi myitwarire mibi muri UPDF. Amakuru avuga ko Major General James Birungi yatangiye kujya mu bibazo ubwo ngo yasimburwaga na Brigadier General Otto Richard Otto. Uyu ubwo ngo yagerwaga mukuru w'ubutasi bwa Uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka, ngo niwe watangiye isuzuma yasize hatahuwe amakosa ngo yagiye akorwa na Birungi n'abantu bo hafi ye. Usibye uyu mujenerali, abandi batawe muri yombi barimo Colonel Peter Ahimbisibwe wahoze yakuriye ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri CMI na Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga arukuriye ibikorwa byihariye. Abasirikare uko ari batatu bashinjwa kuba ngo aribo bayoboye ibikorwa bivugwa ko byasize hahimbwe amakuru y'ubutasi atariyo hanasesagurwa amafaranga y'igisirikare. Muri ayo makuru harimo ayahawe Perezida Kaguta Museveni mwaka 2023 watangaje ko ingabo za Uganda ziciwe muri DRC. Medi Nkalubo ukuriye umutwe w'iterabwoba wa ADF kandi atarigeze yicwa.
ngayo nguko rero ibintu ntago byoroshye habe na gatoya. Nshuti bakunzi bacu, mwari muri kumwe natwe muri za updates z'amakuru yaragezweho kuri aya masaha. Reka mbashimire cyane. Uyu munsi ni kwa gatandatu, ni muri weekend, abarimo kwenjuyinga mugire ibihe byiza, abari mu zindi gahunda namwe gahunda zikomeze kubabera nziza. Mwibuka gukora like hano ku Ibendera TV, mwibuka gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere mugeze hano, mwibuka gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe kugira ngo makuru agere henshi hashoboka. Mwibuka kandi gusiga ibitekerezo byanyu munatubwiraho muherereye kugira ngo tujye tumenya abo duherereye hamwe mu muryango mugari wa Ibendera TV. Ndabashimiye cyane rero, mwese mugire ijoro ryiza, ikindi Imana ibarinde.